that makes you happy. Inkezo. Kulukutu khalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina uveze ngithuthi ungakhumalo bathi ilaspo namagumede mhlambe emangabe usemusha la ikhanzo phinde futhi ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke okunye futhi ebese ngicindezela lapha nibhele kuze ngaso sonke isikhathi mangabe si-upload ivideo entsha uYouTube wakho uzokwazisa ngaza kwethu sekusawula lapha nevideo ensizwa uKhuzani umfoka Mpungose kanjalo noSmirnoff umfoka agumede lapha ebelingisa lapha izingoma zabo so khumbulela ukuthi ke insizwa uSmirnoff insizwa nje enamancoka kakhulu lapha neyazakhela udumo nje ngokulingisa lapha abaculi abahlukahlukene kanjalo nensizwa edume kakhulu lapha ngokugqelaza ubaba u3 second umkhulu umkwanyana lapha ukuthi uKhuzani kunevideo lapha lingisa khona ingoma kaSmirnoff kanjalo futhi kathi noSmirnoff nayo khona kwivideo alengisa khona ingoma uKhuzani nalo mhlawumbe uthi engande kakhulu asivele singene kulama video sokukhuluma ngibuya angihlela malese ngo usedelo balenda hangaza ibhakade lami nguwe hayi ngifuna ingoma ibhakade lami nguwe bayangihlela la mina ngicela ungaba nayo hayi ngiyathemba uyazibona lapha insizwa uKhuzani umfoka Mpungose ukuthi lengisa kanjani lapha nengoma kaSmirnoff ethi iphakade lami lapha kanjalo futhi enensizwa uSmirnoff lapha ukuthi lengisa kanjani ingoma yendlamlenze ethi mali uyisile ngensizwa ke eziyatalabhana lapha nodwa sitalabhana umtalabho omnandi kakhulu umtalabho wengoma lapha ngoba ubheka indlela elingisa ngayo uKhuzani lengoma ekuyakhombisa ukuthi uyenza ihlaya okanye lapha uyatalabha kanjalo futhi nensizwa uSmirnoff ngendlela elingisa ngayo lengoma uyabona lapha ukuthi uyenza naye ihlaya uyenza isamtalabho lapha nomtalabho version wengoma ethi imali uyisile kanjalo futhi ke nengoma umtalabho ethi lapha iphakade lami ke angazi ukuthi kuthi ngwakho ukuphawula lo daba kodwa ke mina ngibona kukuhle ukuthi amaqhawe abambisane ngalolu hlobo lolukuhle nje ukubona amaqhawe abaculi bamaskani lapha babambisane ngendlela enhle njengalolu hlobo lo ngazi ke ukuthi kuthina kwakho ukuphawula hlala futhi ku video elandelayo double landelayo mina ke sengiphuma kanjani ngakhodla kodwa subscribe nokulike bese nangilandela Facebook @radio inkezo nesiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.